Danko bafethu ngitonifokazi lokhulumayo bafethu ndisalibonani lonke namhlanje phela kulusuku lwakhona abantu ade belukhangelele kanzima kakhulu u17 February phela sezowafika namhlanje ukuthi phela ngiphethe intokazi laphana abayibiza ngosisi Luthando laphana uyazi ukuthi before nje ngiqhubekela phambili sisi Luthando ngicela ukuyobulise abalaleli njengamanje. Ngiyabonga futhi ngiyakubingelela njalo ngiphinde ngibingelele labalaleli igama nguLuthando. Okay, so laphana Luthando bengicela nje usho nje ukuthi namhlanje usiphatheleni into emnandi kangaka abantu abakade beyilindile into osiphathele yona kahle kahle usiphatheleni ufuna ukwethulana ebantwini njenga namhlanje. Ngiphathela abalaleli ukuthi bazozwa ukuthi mina ngingumculi wegospel ngiphinde ngicule le gospel maskandi. So kahle kahle uqale nini ukucula? Ngiqale ukucula mhla ka 23 February 2021. Okay, so ngiyabuzwa laphana sisi Luthando uthi uqale wena ngo 23 February. But uyazi kunombuzo lapha ebemfuna ukubuza wona uwenzela ukuthi labantu abamameleyo manje bengadideki kakhulu. Uyabona mangithi ngiyathatha ukubheka mawukhuluma ngokucula umaskandi le gospel uyazi ukuthi lezo into ezihlukile kakhulu. So umbuzo wami ukuthi mangabe uya e-studio uwenza kanjani ukutshintsha ivoice yakho while wena sujayele ucula mhlawumbe ngithi gospel then ufika isikhathi sokuthi wena sucula emaskandi? Okwenza ngacula izinto ezimbili. I-gospel vele mina umuntu okhule ekwazi othanda isonto ngilida futhi na ku praise worship so kwakuvele kukimi. Then sokusiza endabeni zika maskandi kwaba nesong yami engayizwanga kahle ngaqala ngicula ngathi mana ngitshintshe but ngitshintshele ku maskandi and ngijabula ukuthi ngangithole uproducer onesineke obekezelayo futhi ongumgcotshwa ukuthi bana angiyenzele yonke into ibe perfect. Then ngabe sengiyethatha lana insimbi ngabe sengihamba umculi ongifacela ihle ucula vele maskandi ukuthi aye ungifundisa itune nemamele ini isiginqa nje bathi isiginqa. So my mamele then yena ecula mina ngapha ngirecorda ngimamele futhi lani le voice ukuthi ucula kanjani kwabalula kimi ngoba ngase ngithole ini imfundiso kufacela ihle ngaphinde ngathola imfundiso kumgcotshwa and then ufiselani wathi kodwa sisi mawucula maskandi mele unjani ungafaki ipicture yakho angcono ufake ipicture yesihlahla kumbe ufaka abangani bakho. Okay, igospel mina ufisifake wena. Okay, sibonge laphana Nkosi yami sele kusechazile kabanzi ukuthi i-difference yokuthi ama voices wena ucula umaskandi while usucula igospel ukuthi uwahlukanisa kanjani. Bafethu siyababonga kakhulu iproducer yakho ukuthi layo ukuthi inosizo olukhulu siyalibonga kakhulu. Kodwa ke uyazi ukuthi ufiselane ngiyafisa ukuthi uyabona ihlahla wayekutshela ngaso umtshele phela ukuthi ekuchazele ukuthi vele sona engabe khuluma ngehlahla sani. Ngathi ngimbuza ukuthi why lithi ngifake isihlahla wathi ayi voice leyo kumaskanda. I guess ukuthi angivithanga ngokubheka kwakhe ukuthi mina vele maybe ngibe njani ngibe best ku gospel ngoba wathi angifanga ngafanga isihlahla faka abangani bakho. So laphana ngezinye indlela ufiselane wayezama ukuthi wena ekuchazela ukuthi wena kungathi wena italenta lakho liku gospel song na. Wayezama ukuntshela leyo indlela ukuthi angitshela ukuthi italenta lami liku gospel ngoba yikho wathi ngifake isihlahla kumbe abangani bami ukuthi uyangizwa ukuthi ngiperfect ngapi ku gospel ngoba vele mina umuntu wegospel imaskandi ngapho ngikutesta nje kancane but ngathola abalandeli bathanda igospel maskandi. Okay, siyabonga ke laphana Nkosi yami laphana phela omgcotshwa labo producer kanye labo fiselani laphana iadvisor abamnikeza yona. So laphana sisi Luthando so bengicela ukubuza ukuthi this year wena usiphatheleni nje ku 2024 ku 2024 kukhona yini ongathi usiphathele khona?
Ku-2024 ngizoyithulela abalaleli lamafanzi i-album elama-songs angu-10 isifiso sami noma kungaka-balance but isifiso sami ukuthi around April or May ngilethulele i-album ye-gospel, normal gospel ama-songs angu-10. So like Luthando, ama-challenges osokwabhekana lawo when it comes to ukuya e-studio yiwaphi kahle kahle? Ama-challenges engathi ngiqala ufika lana eGoli cause uqala kwami ama-songs ngiqala ukuculela eZimbabwe. Mangifika lapha bengithola ama-producers lawana afuna imali but umsebenzi wakho ungekho perfect ukuthi umuntu uzobe best kakhulu for izimdanso ebese yakukhulumela ukuthi i-gospel la ngiyakhona ukuthi ngirekhode but kuyabe kuzindlela ukuthi ngeke ayekele imali idlule uzoyenza into mase umsebenzi uphumile uzwe ukuthi leyo nto ayikho perfect nami mnikazi lawa masong nginamanhlono okwamamela ngoba anjani abayenzanga umsebenzi bona bayafuna imali push nje isikhathi then any challenge esengisahlangana nayo ukuthi i-support njengomuntu engisaqala i-support ayikabi too much and then ne-sponsor angabi nayo so kusasenzima kimi ukuthi ngiyenze izinto fast but ngike ngigive up enzo njalo. Okay, ngiya understand lapha Luthando. Then kukhona okunye okuncane emfuna ukubuza before ngibuza something. So wena selokhu ngizwe lapha engathi ukhuluma nge-sponsor ungaba usulayo na i-manager mhlawumbe ekusizayo when it comes to into ezifana nalezo? Umanager ongumanager exactly angabi naye but lo muntu odlala indima ka-manager umntakasisi wami engubandile Nkomo ukuthi uyangi-advise ukuthi yabona sisi ma usureleasile kumele uyenze so cause last year i-album bengithi mangifuna ukuyiqeda ukuyirelease ngihle ngiyidedele wathi no kumele kube le time ukuthi uyilaunch ungabonga uyidedela nje enikeza ama-advice then ma so kuzofika ilaunch yenza so ngiphinde futhi ngithole umuntu osal-manager umalumekazi wami una Bruce uMrs X-Men ukuthi mangisekhaya ama-CD yena nguyena ophushayo ukuthi namhlanje ubona abantu yena nguyena ogijima engimarketela umculo wami. Okay. Alright, so laphana balaleli njengoba limuzwa laphana Luthando ukuthi kwamanje sizothatha i-break phela kule ngoma yakhe manje sifuna ukuyidlala emnandi kakhulu engifuna ukuthi like liyizwe kancane before sithatha i-break le siyabonga laphana sizobuya futhi sibuye back kini. Yazi ukuthi bengicela ukutshele manje abalaleli ukuthi laphana kwenzaka e-studio like kwenzakalani selokhu wena uyakhala uthi awula sponsor ne but kulula yini kuya ku-studio selokhu wena manje imali iphuma epoketini lakho? Imali iphuma epoketini akukho lula but akumelanga ngigive up because liphupho lami kwamele ngiphushe one day izinto zizohamba kahle. Yeah. Okay, so manje lapha umbuzo wami kusufika lapho ukuthi wena so mawuthatha ukubheka i-DVD usuko wayishuta yini lapho mhlawumbe abantu abangakubuka khona lapho umsebenzi wakho owenzileyo? I-video ngathi ngilayo ngathi angilayo cause i-video engaqala ukuyishuta inkosi ithi abanye producer bafuna imali kuphela. Ayingichazi lami mnikazi so ngeke ngibale ukuthi ngitshela abalaleli ukuthi ngine video so but after 2 months ngizoba yethulela ama video amabili
isong eyi-1 ka-2022 akasoze angidela owangifela eCalvary nesong eyi-1 eka-2023 ethi mmeli wami. Akusitulele okwamanje cause uyazi ukuthi mangithatha ukubheka phela sesingakhuluma so leke ngisithi phela ngiphethe umuntu olephimbe limnandi bengicela nje ungishayela live manje labalaleli manje bemamela ukuthi ngizwe phela ukuthi usisi Luthando uyishange impela ilive njengamanje. Ngizocula ingoma uthi akasoze angidela. Akasoze angidele. Wow. Oh angifela eCalvary. Akasoze angidele. Oh angifela eCalvary. Danko ibambe kanjalo into engangikhuluma ngayo le. Uyabona ke manje labantu ade behlala bembuza ukuthi kathi ngibani uLuthando sengilesipinde sokubatshela ukuthi no iphimbo yilo. Ngiyabonga kakhulu ingoma uyishaye kahle. So umbuzo wami ususuka khona lapho ukuthi wena ku social media bakuthola kanjani abantu mangabe befuna ukuthi bekuthole phela ngathi ingoma zakho zitholakala kanjani? Ngingathi ama-songs amaningi angawafaki ku social media but ngithembisa abalaleli ukuthi ngisazowafaka lapho ukuthi mabe ngithola bangithole ku social media but ku social media kule ama-songs angi-2 uthi siyabonga usiyabonga sungathola ingoma ezungu-2 but kwamele uthi siyabonga ishumi leyintombi and then eyi-1 futhi uthando lwakho liyamangaza. Luthando Fiti Gospels Kid. Okay. Yeah. Then ku TikTok, uma udinga ku TikTok Luthando Spanda 002 and then ku Facebook Luthando Spanda. Then uma udinga ku WhatsApp yangithola ku number lezi 0834805666 0834805666. Danko bafethu ayisikhathi ke bathi sesidliwe ngumangoye bafethu ngithemba lizwile phela ukuthi uchaze wathini laphana usisi Luthando. So laphana sisi Luthando uyabona before ngivala lenkundla bengifuna nje ukuthi uke ukutshele abalandeli njengabalaleli njengamanje ukuthi wena ulawaphi amazwi ongabanikeza wona mhlawumbe ongakhuluma ngawo ongabachiyela wona ayisigazi. Into engayishiyela abalaleli labaculi labafuna ukujoina emculweni ukuthi ngibatshela ukuthi emculweni akukho lula ngoba uzohlangana nenkulumo uphinde uhlangane nokuthi uyafeel ngani uyathandwa kube kunengi nje ukuthi kuyabe kunzima but noma usuphakeme usungumculo bonke lapha suphakeme kumele uhlali uwazi umuntu ungaziphakamisa ukuthi ngoba mina sengili celebrity sokumele ngizifake phezulu ukhohle ukuthi ukuze ube li celebrity uphakanyiswe ngabantu ngoba ma ungela abantu enkulumeni lezo ungazimameli ngoba zingakuphazamisa ugcine usithi hangcono ni give up. Kwamele ungazilaleli ngoba inkulumo zinjani zihlala zikhona.